thlir tu te tuk chhuat nuam le vek ule tukin lama inkhe result sei tur ngai nun tak awm nuala avai vai chung karon da lo anga chhun lama te pawh kim chang zokin kan ta chho le don ane ni san san lai pela inkhe la be sei lo result kan hmuwa champion thei tura ngai bultan tha mai Germany an mualpho inda tha chuang lem lovin Ecuador next round lo tum team chuan goal khatin an lo hneya Germany team hi an barakhai chiang hle he inkhela hian Ecuador lam hian goal shot tum riat an neya targeta shot tum thum nei hin German lam hian goal shot tum som pakhat an neya targeta shot tum thum an nei ve bok ane ball position a chon rin lok angein Germany an chung nong zoka in pass dikunga po a hlo zoka tangin mahse point an hlo chuak zo talo ane group leader ero an ni thawa Ecuador ero next round nuna turatana an mamo tak point thum an hlo chuak rampani te hi MetLife Stadium New York New Jersey Stadium a anin machona mi pui sing riat zaruk samruk le pathum ten amuna enin fans te hi an khat veka an borok po an thom a tha hle he in khele minute khat na le ka goal alut ngala goal khung tui le roi sane chu ni yin Florin Wilson boxunga ball lalutin sane tan ball a pe pheya sane hian voi khata nai set sot train goal a pet luta goal thatak kan muzuita ane chuti rolin thil thleng dang alo oma video assistant referee indik ane Alexander Pavlovichin Petrovite chu maya abolin alo to niin alanga video assistant referee check ani nuwa goal hi pomsak an ni ta thawa German lam hian sikhat fain ma an hruaita ane minute kona Ecuadorin an sipor an sud veleya Petrovite in ball thataka la hian an golo ape pheya an goli han box pon theta atangin goal shot aneya Pavlovich ke kar train ball hi thlok lutin Manuel Neuer chun adang man lova Ecuador hian an sipur an suta kumin inela kalme ka an goal masaber anibok hemi nu hian first half a goal alu bel talova second half minute samsari pasari na Ecuador lam hian an mamo tak point thum an hlo chhona ni turin Gonzalo Palasta chun goal aron khong corner train ball aron kala Kevin Rodriguez an lo tau koi zavin Plasta hian nai set sota train a volley luta stadium anging dur maya Plata hian national team tana hero ani chiang hle heng ba kain chance dang te po om no la minute somthum pani na Germany tan Leroy Sané goal shot cho Curacao game kan mu ang bokha kan moleya for violin goal line a train alo clear sak second half tira penalty pick ania mahse video assistant referee indik ania Leroy Sané chu wide laka alo fall masazok ane minute som ko pasarina Germany an nor chiama goal an khung teu hle amai ro chu an goal bo hina view mahse Ecuador tlar hnung te ro an dang chat zolova Ecuador tlar hnung lamte an fak hle Ecuador team point hun tha anin siam nol thawa minute som ni palina John Yoba chon box chunga time ball la lutin goal shot anaya goal ban apet per minute som thumna Pedro vai ta throw ball thalu tuk chu mindai niat re ta train goal a apeta goal ban heipo aper le minute som ruk pariat na Gonzalo Plasta in box pon train goal a apeta ya hia Fofana le Manuel Neuer te chun anno dang hlau ane 10 minutes som riat na vela Ecuador encounter train hun tha anneya mahse heipo an gola an chantir talem lova an van dui hle inkhel chung zong hian soita gang han Germany goal shot tum som phat anneya Ecuador hian goal shot tum riat nei ve bokin inkhel pumpui thlira ero Germany an chung nung zo ka avan doya ero an tang ta thong ane tien Ecuador lam hi kum somni chunga voi khat nang knockout stage an luta an ram chan china chon hei record thatak ane tin World Cup a goal an khung theilo na game pani an nei nuwa Germany laka goal an ron khung vele thei ta boka chu aya poimo ber cho third place zinga ti thrazol pariata an telti a chianga round of 32 chu an lut zuita ane Germany lama Manuel Neuer hin record thar asiam bel zela
World Cup goalkeeper Inland Nimber kan ti kha ni chhole ta yin Leroy Sané po major tournament ang goal akhung masak ber ani ve tabok Ecuador lam hi chu ti rol chuanin soi chiat thei an nilawa Germany an barakhai kan ti rol khanin an tha hle FIFA World Cup khel ma hian game som pokwa chung tlom lova kal kha an niya Argentina le Colombia te po an hne theya Brazil nen anin draw bok chuwang chunin he team chia ti soitur an ni mi alawa Kumin World Cup Ivory Coast laka an tloma Curaçao nen anin draw le boka result chetak nei ma se ato pairo an grupa har saber turangai Germany laka thilro pui an ron tia next round anin pet kai zuita ane ro pui ve tak chuni e Germany hi group B tanghen pakhat na ni chuin next round an lut ta thawa Ecuador hi pathum na ni chungin round of 32 an lut ve bok akhai khom nan Germany team hi ram tha tak ti soitur an ni thina tun thleng point an la ni thawe amai ro chu han che chual khut apoi mo hun kan han ti ang chia hian an nei le thina an nei ngei tura ngai te po an nei lo chang atam thin hle chu tiang chu Japan laka te po kan mu fo ania Germany team bi ke nge kan mu dan le ni sana Ecuador laka an tlom ania heta tonga han chut phei hi chuanin champion tour quality kan la da thavem kan ngai dan te comment section lama thai lang le tonang o Group dang in ke result lama lu chhovele taila Group F lama Japan team in next round ro pui takin an lu ta an king pe Sweden nen goal khat ve ve in pain an trina tokin lama in khel ani ye goal khat ve ve in pe in trin hian next round an lut ve ve ane Japan lam hian goal shot thei in khelain tumriat an neya Sweden lam hian goal shot tum som nei thung hin ball position a anin tluk angreng khup maya anin tum tok viau chuti rualchon in pass dikonga ero Japan an chung nung zo ka anin khel po amunom le phat khop maya Sweden team po Netherlands laka mualpho chiam ma se he game ma chonin an ron pa ngai chhole ta hle Rampani te Dallas Stadium USA anin machhona mipui sing sari zaruk somli le pakwaten amuna enin inkhel hi amuna en te hi an khat veka hei po boruak tang atat tak ane inkhelen man ato kan ti thrina amai ro chu an khat vek zel mai FIFA lam hian sum ala lut nem view donin alange he inkhelain farsa fa goal alut lova team pani te an film khordun emema chance thra te soitur tamlo le hian Japan lama keito nakamura goal shot thazet Jacob Windelan adan sak chu awuyom leya Victor Yokeresan Sweden tan hun thranin ahun ra amang tangkai bik lova heipo anni lam hian an ui ve hle bokang second half an tana goal ma saber hi minute somnga pariat na kan muwa Japan lamin goal an khong team move moilu tuk kan muwa ritsu dawan chuan ISO weda chan ball pe phein anin 1-2 a thaleya box sunga ball pe phein Sweden center back pani kara meida chon gola apet luta goal moi tak team goal kan han tiang chi kha heta chun kan moniye Japan nge ball an thiam thrina anin pass goal po amu noma Sweden team khan andang man lo ani bere an cherang boxi amai ro chu hun tampo liam main goal an chhuwa vele ta thawa Anthony Elanga chu an chel zawlo Sweden team hian Japan in goal an khung nu tanga rei vak lo minute ruk na leka Elanga hian boxer ding lama ball thatakhin alu puya beiseilo takin gola throi thutin alut moi hle Japanese defender baka Zion Suzuki te apum chiang hleya Elanga goal moi mangin an sipur hi an suta ne hemin nu hian goal dang alubel zuita lava goal khat ve ve in pe hian anin hne tok zuita ane tiang group e fa hian panni na Japan hi an ni ya point nga nen round of 32 chu lutin Sweden po pathum na ni chungin point li nen next round an lut zui vele ta ane he in khelan chance dang claim han soi vele ta ila minute somni pangana keito nakamura goal shot thatak ane mahse Sweden goalkeeper chon thazetin alo dan sak ane second half tir lama au tanaka point box pon theta train goal shot ane
mahse goal mauta kal lovin hun pek bel minute somko pasarina corner atang goal an khung teu hleya mahse hei po an hmang tangkai ta chuang lo ani Sweden lama minute somlina Victor Gyökeresan goal shot thatak aneya amai ro chu Japanese defender ten lo dang ko hian goal mauta akal lo chia alo dang koi tu tani go chi chu afak hle minute somko pathumna Anthony Elanga chung goal shot thazet mai aneya Suzuki an thatakin alo dan sak minute somko palina corner atrain Alexander Isakan ball thatakin a heta Zion Suzuki chun akutin alo dan sak leya safe ro pui tak ane Zion Suzuki nge ache thachine Dihen soita ang hang goal dang alubel zui lava goal khat ve in pe hian an trin zui ta ane Sweden le Japan big te hi record tharlian thamte soitur lem lava mahse Japan in Sweden laka kumsang khajak ko somthum paruka Olympic nuwa khan voi khachi anla chaka tun tuma po draw result an neya result chetak te soitur ani lem lave ten Sweden hi group e fa Netherlands laka goal nga goal khatin an tloma Tunisia laka goal nga goal khatin an chak ve thunga Japan nen anin drawa next round an lut ta shram ane Japan lamero round of 32 all sam takin an lut thunga an mani lo muak tuero an du lo hle round of 32 a hian Japan team hian Brazil team chu an machon do na a hupur ve hle hang Sweden lampo an machon tur hela chiang lo ma se a haw tak ve hle tura ngai ani bok engapo chunita se FIFA World Cup nge amu nom thin khop maya tokin jing lam le ni zan lai pel in khe result po be sei lo angin thil athleng atam hle train kha chon Germany team kha an chak an ringa an chak zo ta chuang lem lova tin Japan le Sweden a po goal alu nual rin ani ya chuba ka Sweden an ronin siam tha ange Japan team henge moi tak ron chop chuakin an chakang ti kha kan no rin dan tlang pui chu ani ya chuta po draw result kan mule thawa football hi chu soilok thiam har satak ani ya minute som ko final whistle arik ma hi chuan thil thleng adang lam thei kan han ti ang chi kha kan mule ta te po kan ti thei hialang chu enga po chuni ta se football hi chu a hmu noma amo ya rin lok thiam a har saboka chu kan hmu thin fo ani ya tukin lama po kan mule football nge a hmu nomin min titlai thin ani ole khamichin ha tun tumatan ni mai se thler tu te channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe dum hata min han lak pui le ta ula wain chhun lama po thung inom tak te nen kanin hmu chho chun zom le zel donia